Kalau gue lihat, lo puasa nggak ikhlas ya, Mon? Gue bukan nggak ikhlas, Del. Gue takut kurus. Lu kan tahu gue nggak tahan lapar. Atau gue puasa, mati lagi. Yah, Mon. Muka lo doang yang tua, otak lo kayak anak kecil. Belum pernah gue denger ada orang puasa terus mati. Lagian yang namanya puasa, pasti lapar, pasti haus. Kalau puasa setengah hari, boleh nggak, Del? Boleh. Emang kenapa? Ah, gue puasa setengah hari aja ya. Tapi tetap dapat pahala nggak? Ya tetap, malah lo dapat bonus. Apaan bonusnya, Del? Nginep Di mana? 3 hari di neraka, dipecutin terus. Jangan serius juga. Kalau nginep di hotel juga mau. Di neraka ngapain? Ya lagian lo ada-ada aja puasa setengah hari. Itu cuma buat anak kecil.